ikaro turauga nyumba ino yitu ni kuninwo ni njohi na bangi atongoria turaikarathi na turauga ona tugithondekaga kahua ona tugithondekaga macani na iria na biashara tungiaga kumenyerera na kiaitu gutire mwanake wa gugathie kahua-ini guthie gutua macani guthie kuruta biashara. And we agreed as a region that our first priority as the leadership of this area is to deal with the issue of drug and substance abuse in this region. Na twarithie kimwe tugicemania kuria Nyeri tugicira tukiguithania. And I want to thank all these leaders and our governors. This war on illicit brews and bangi is 70% won. We are still remaining with 30%. Kuna watu wanasema ati tutafanya alafu tuchoke ati warudi. Sisi hatuwezi choka. Tutapigana na hii maneno for the next 5 years. Never again gutire hindi ingi gitaru giki gia gatagati na Kenya. Kaitu magacoka gukoma mitaro kana na kemena hikia nini makomage rungu ruri na mo atimia me iguru utingihotekeka kaitu gakiruta ciana ku tutingitikira. So this battle is for the long haul. Na aria mendagia tondu marauga gate ni tukunoga tutinginoga ginya tutige ruriri ruru rwitu ciana citu ni ciarugama kana tibia mutigwa ruthie